Kagino mo timo Chief Justice Owen Dolo Chiwana choli wangeo kama watwar chako ne kiye. Kagino mo timo Chief Justice Owen Dolo Chipangeo kama jomo kano bebedi ye. Kia dot miu mo ma anatia winyo ne yamuni. Chief Justice irom pa Chief Justice Owen Dolo ni twar bedu committee miu committee ma kin gang chino da Chief Justice doctor kadong ko pe ngadan pe ngeo ka mer gi ko yeba ci to dan le ngomot ka yin pe lo re yup money Chief Justice be do kenyo Chief Justice de la ten kunu o ci arben ma cho la ten kunu ka yin pe lo re yup ene mer ko comme Chief Justice man kong dong katene kumbe de ngato mo taking lo ke seriously ni Chief Justice ayolu Bobby Wine yin tam ni lo ka ber ma yot piani ngeo ni rom ni ke chao na dong ni Chief Justice nan chal ko beti ka tijla penya to overthrow the government. No, people will not take it lightly. One gi ni gwa food one food gen mo pe they take us kere wa lok ni ngo at least wa gi food pian go fake position mo eto rom pa Chief Justice no atamni mero pe lok no mete amera fo atolo timo Amira fo KD Cristo. Angeo no di chwinyu kwe kira ana di yoni. Eto tam ni wacho. Awobe KD Cristo won ka tolo timo. Wona ye NRM mabejo dong lo ewen. Piana ni ba? You mabe me promoting NRM. Ye pe you me bordana bora. In fact, uno mier dong kita NRM ngeo ko chingi kita gwa kere ko machule ni. No mier ku bien ki mulo ki bunya ki ken ko wij mo beru ping when you down mo bet pe chi man fu da kite wego lo bora ye tiga lok ken gang afo yo KD Cristo me chiro me mi chiro afo yo tur lo timo ni ti chiro keyo ni mabeba pe ngeyo politics pe duality andano politics ana ye issues when you look pangan money chi gamo maloko issues mi example le bana ti jomo kane ma peram politics giramo yat ke ken kidong giramo adwala to tum gen luo ni politics and politics is debate, and if you are debating you debate with evidence and you lend credence to that evidence. So an garba tika nan ne chaluon lok men win dol ni mer tim gwake kere mada piane ni pelok matiri ba buat me go ni kin gang ni